Treći podatak koji sam ubacio u sistem, znači povezao sva tri elementa, to je koliko će se iz tog što se izdvaja za prosvetu izdvojiti samo za zarade prosvetnih radnika, jer kao što znate u preraspodeli budžeta u budžetu imamo jednu vrlo veliku nepovoljnost, a to je da čak 98%, 97%, 98% ide za zarade, a za sve ono ostalo ide samo 2 do 3%, zbog toga su nam i u ovakvom stanju škole, zbog toga ne možete na stručno usavršavanje, zbog toga je opremljenost naših škola svega 5 do 65%, što je ispod svakog kriterijuma, tu nas čak i Albanija bolje stoji od nas, što je neverovatno, nekad je bila sinonim zla u svetu. Znači, tu sam predvideo da se takođe taj odnos pomeri sa tog procenta 3% za sve ostalo, za standarde u obrazovanju, za nove škole, za stručno usavršavanje i sve ostalo, na 3 puta veći iznos, tako da sadašnjih 11 milijardi koji se za sve to godišnje troši, računajući i Ministarstvo prosvete i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja kao institucije u obrazovnom sistemu, umesto sadašnjih 11 milijardi dođe na blizu 33 milijardi, što bi omogućilo početak izgradnje i novih škola, treba nam, kažem, jedno 500 u osnovnom i još 500 u srednjim školama, da bi svi prešli na jednosmenski rad, iako ne možemo naravno odmah, jer nema toliko novca, da bar polako počnemo, recimo od gimnazije ili od srednjih škola ili od nekih drugih škola, da polako uvodimo što više tog jednosmenskog rada, jer je tu jedino naša budućnost da možemo da vršimo bilo kakve reforme. I na kraju sam dao, skroz na kraju te tabele imate podatak koji govori da to znači povećanje izdvajanja iz brutog dohotka po stopi od 0,2% godišnje više nego sada. Tako bi se, znači, u odnosu na sadašnjih trenutno 107 milijardi koji u odnosu na budžet znače 3,24, došlo do 4,3%, tačnije 4,29 koliko piše u podacima, a istovremeno nam se preko lokalne samouprave, jer vi znate da i oni nešto finansiraju jedan deo, da o tome sad ne spominjemo, oko 0,8%, tako bismo u ovom periodu došli do nekih 5,1% i ostao bi još jedan petogodišnji period od 2020. kako i ministar verovatno računa da će biti većit, proračun da će do tada doći do nekog evropskog proseka od 6,5%. Uradili smo još jednu varijantu koju vam namerno nismo dali, to je jedna povoljnija varijanta, a to je u sklopu svega ovoga predvidjeli smo i smanjenje broja zaposlenih, i to tako što u ovoj varijanti koju imate zapisano na 68. strani pošli smo od solucije kao što, s obzirom da je propao, kao što znate, ovaj socijalni program, prema poslednjoj informaciji oni koji čekaju, onih 210 ljudi koji čekaju da dobiju otpremninu, verovatno će na prvoj sednici vlade u četvrtak doneti se odluka imali para i mogu li oni da idu ili smo se šalili 100%, tada ćemo znati da li oni idu. Mi smo tu predložili da se, pošto ne verujemo da će opet država izaći tako lako iz krize i da će imati neka sredstva da se izdvoji za socijalni program, jer socijalni program košta, ne može da se izvede besplatno kako su oni hteli, da se u svakoj od ovih narednih godina, znači 11. 12. 13. 14. 15. po 1500 ljudi izvuče iz sistema, znači da se za toliko ljudi smanji, i za to je dovoljno samo oni koji odlaze u penziju, jer oko 2000 ljudi godišnje odlazi u penziju i neka se jedno 500 mora da vrati, jer imate neka zanimanja gde je deficitarno, gde morate, hteli ne hteli, kad neko ode u penziju morate da držite matematiku, a jedan podatak, samo da znate da u ovom trenutku u Srbiji samo 50% učenika sluša stručnog nastavnika iz matematike, to je već dovoljan razlog da znate da to tako mora da bude. Time bismo po ovoj prvoj varijanti 2015. u sistemu umesto recimo sada 126.000, koja je najverovatnija cifra, došli na 118,5, a druga varijanta koju očekujemo od ministra prosvete da malo izvrši pritisak, a on otprilike traži, između redova čitamo, pomoći od nas, da se izvrši pritisak na ministarku finansija da za septembar mesec ove školske godine, ćete ovih dana verovatno dobiti upitnik, da se ponovo izjasne oni ljudi koji hoće u penziju, iako bi se ostvarilo ono što smo mi hteli u startu, a to je da jedno 5.000 ode, a ima bar 3.500 ljudi koji su već ispunili jedan uslov i žele da odu pod nekim pristojnim socijalnim programom, onda bismo već na početku prve naredne školske godine, 10. 11. imali oko 4.000 najmanje ljudi manje u sistemu, pa ako i u narednom periodu nastavimo ovih preostalih 5 godina po 1000, 1500, onda bismo došli do neke podnošljive cifre koja je ekonomski opravdana, to je negde oko 114-115.000, evo vidite, vraćamo se na 95. 6. kada smo imali 114.000 zaposlenih,
Ako tome dodate da će zbog bele kuge, kao što znate, i sve manje učenika u školi i u ovih 5 godina verovatno još taj broj učenika spasti, onda je vrlo realno da 114, 15 su plafon, ljudi bude u sistemu i tada se možete nadati nekom velikom, ozbiljnjem rastu i zarada i standarda i tako dalje i tako dalje. Evo, to je sadržaj ove knjige i ovoga, a pošto smo predvideli da svako ko nas zove dođemo u vaš grad i damo sve moguće podatke i odgovore, onda ćete tamo dobiti šire podatke jer, kažem, vreme mi je već isteklo. Hvala.